mushiri Makiria ma aikari ngiri ithano matuura-ini ma Ndeiya na Nachu thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu mena ũndũ wa gũkenerera thutha wa thirikari ya kaunti ĩyo kũigua makaya mao kuona atĩ kwa miaka miingi makoretwo magiikara migunda itari na title, ũndũ ũrĩa rĩu kuhitukira mutaratara ũrĩa ũtacũkĩtio nĩ kaunti ya Kiambu ĩtongoretio nĩ gavana wao Ferdinand Waititu werekeire gũkinya mũthia. So far nimepeana titles karibu 1,500 na bado tunaendelea kupeana. Kuna titles ambaye zinatakiwa kuletwa zaidi ya 10,000 na bado zitatengenezwa. Kuna zingine ambazo tuko nazo lakini ile record iko kwa green card. Hapana kubaliana na ile record iko kwa title. Sasa tukasema hizo kwanza tutafanya verification. Tutakuja kuangalia ile receipt mtu ako naye na ile ballot alipatiwa, hata kama ilikuwa miaka 20 ama 30 imepita, tuna record ile ambaye imewekwa hiyo masiku zote na county council. Kwa hivyo sisi tukiangalia kwa ile rekodi yetu ndio tunajua kamili kiwanja ni ya nani. Akiheana title deeds icio Waititu nĩongereire atĩ gũtirĩ mũndũ ũtegũkinyĩrwo nĩ title yake, kũrĩa ningĩ ahete mũkana mũndũ wothe wayũkirie mũgũnda wa mũingĩ amu thikũ ciake nĩ ndare. Watu wajue ya kwamba hii process tuko na documents zile za zamani pahali ambaye title inatakiwa kutoka. Kwa hivyo mtu asikuja akifikiria ati title ya ukora itafanya kazi. Adwini Akameme TV, Njenga, Wabui.